پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی کے مرکزی چیئرمین رانا فراز احمد نون صاحب نے یہاں پر ایک تقریب میں شرکت کی ہے اور اپنے کارکنان سے مختلف خطاب بھی کیا ہے. ہمارے ساتھ رانا فراز احمد نون صاحب موجود ہیں. ہم ان سے جانتے ہیں کہ سریکستان صوبہ بنانے میں ان کی جو ہے کتنی کاوش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ سچ نیوز کہ تسا جس اہم ایشو تے ساتھ موقع دیتا اپنے تاثرات لینے کا. جی بالکل ساری اگر جدوجہد دیکھا وجہ تو ساری دوسری نسل اس تحریک کے آ چکی ہے. میرے بزرگ حاجی رب نواز نون صاحب جڑے کہ ایکس ایم پی ہیں, چچا محترم انہاں تاج نگاہ صاحب نال مل کے 3 سال قبل کم و بیش اس تحریک کا آغاز کیتا ہے. لیکن شونی قسمت دنیا کا ایک نظام ہے, زندگی زیادہ عرصہ ساتھ کری تو 5-6 سال بعد وفات پا گئے. تاج نگاہ صاحب اس سفر کو لے کے چل گئے رہے, لیکن گزشتہ 5-6 سال تاج نگاہ صاحب وفات تو پہلے اپنا ایک ذمہ داری میں کو سونپ گئے. بہت بڑی ذمہ داری انہوں کی ذرا نوازی ہے کہ فرزند سریکستان اناؤنس کر کے انہیں اس تحریک کا جڑا ایک بہت بڑا بوجھ رسپانسبلٹی کی صورت میرے کندھا سے پایا ہے. میں اس وقت اپنے آپ کو ایلیجیبل نہ سمجھتا, لیکن وہ دن میں اکیلا ہی چلا تھا. جانب منزل لوگ آتے گئے, کارواں بنتا گیا. بہت سارے دوست کارواں ہم قدم تھے, بہت سارے اچھے دوستوں سے شامل تھے. میں ایک کارواں دن پر دن تقویت حاصل کرے گا ویندے. اور تسجی میں دیکھا بہاولپور موجود ہیں کہ جڑا سارا سیاسی تحریکی سرگرمیاں دا ہمیشہ مرکز رہی ہے. اتنے رانا اجمل نون صاحب دی قیادت سرپرستی جڑے کہ سارے سپریم کونسل جڑی کہ تھنک ٹینک ہے ان سینئر ممبر ہیں, انہاں دی میزبانی ہے جتھے کہ اکٹھ آئی جندے وچ بہاولپور تو سارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ عمران چنن صاحب شرکت کیتی ہے. انہوں دے نال شیخ قدوس صاحب انہوں دے دوستاں دے وفد سارے شرکت کیتی ہے. اجمل میسن صاحب جڑے کہ سینئر رہنما ہیں بہاولپور تو انہاں شرکت کیتی ہے. اور بہت سارے بہت دوست حسنین جویا صاحب اور بہت سارے دوست انہیں سا کچھ جوائن کریں دے پین. اندے نال کچھ بہت سیاسی سماجی دوستاں نال بھی ملاقات ہے, عباسی فیملی دے کچھ لوگاں نال بھی ساری ملاقات متوقع انشاءاللہ. اور اس سارا مقصد یہ ہے کہ جڑا ایک تو بہاولپور ملتان دے ایشو کو جڑا الجھایا گیا ہے, یہ واضح کرنا کہ بہاولپور دے لوگ سارے نال ہیں, ایس ٹی پی دے نال ہیں. اور ایس ٹی پی دی جو بھی قیادت دا فیصلہ متفقہ طور تے تھی ہے مرکز دے حوالے نال سارے کوئی تفریق کوئی نہیں. اساں متفق ہیں کہ مرکز جڑا ہے گو کے سر ہے کہ جتھے لوگوں دی اجتماعی مفادات جڑے ہوئے, اجتماعی جتھے لوگوں کو فائدہ ہے, جنگ لیا بکھر دے لوگوں دے کنسپٹ کو بھی دے دوئے, انہوں دے ایشوز کو بھی مسائل کو بھی دے دوئے مرکز دا فیصلہ کیتا ونجے. بہاولپور بھی سارا اٹوٹ آنگے, سارے وجود دا حصہ ہے, سارا دل ہے. لہذا اساں دے کہ ملتان دی بھی جڑی مرکزی حیثیت ہے کو بھی رد نہ کیتا. السلام علیکم جی, میرا نام عامر گل خان ہے تے میں ایس ڈی بی دے وچ ہیومن رائٹس کمیشن دا صدر ہاں. تے اساں ہن عملی طور تے بہاولپور دے وچ جڑا ہے نا ایس ٹی بی دے لوگوں کو نامینیٹ کریندے پے ہیں تے انہاں کو ہن انتخابات دی تیاری تے اندے کتے شروعات کر دیتی ہے اللہ دی مہربانی نال. تے الحمدللہ اساں بڑے مشکور ہیں جڑے لوگ ساڈے نال بڑا کوآپریٹ کردے پے بہاولپور دے بھی جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اساں کو بڑا فخر ہے کہ سارا نوجوان لیڈر رانا فراز نون صاحب اے علم اٹھائے, اللہ کو استقامت دے اور اللہ این دے کافشاں نال اس صوبے کو بنواوے. آمین. اسلام اصل سے ہی ہوں ایس ٹی بی دا عملی قدم جڑا ہے نا سیاست شروع کر دیتے, کیونکہ اے جڑا ہے نا ہوں اصا انہاں کو عملی طور تے جڑا ہے نا اپنے لوگوں کو سیاست دے گن کے آندے پے ہیں تے انہاں کو عہدیاں دے اوتے بھی نامینیٹ کریندے پے ہیں. ایم این اے ایم پی اے دے جڑے سارے امیدوار ہیں انہاں کو نامینیٹ کریندے پے ہیں تے کوشش کریندے پے ہیں کہ اے لوگ جڑے نا ہن ایکٹیو تھی وین, کیونکہ ہن فیوچر جڑا ہے نا ایس ٹی بی دا ہی ہے تے اسا ای کو جڑا ہے نا اگو گن کے بنے ہی دی تناظر دے وچ اسے بہاولپور گن کے آئے ہیں. اچھا سوری جی میں ایک اسٹرکچر جڑا ہے ایم این اے ایم پی اور تلے تحصیل ناظم, ممبر تحصیل کونسل, ولیج کونسل, ممبر ولیج کونسل, ممبر پنچایت کمیٹی جڑا نواں اسٹرکچر ہے ان دے مطابق تمام باڈی اسٹرکچر اسا کھڑا کرنا. اور ایو یگو وائن کے ول سکو ایم پی اے ایم این اے نیشنل اسمبلی پروونس اسمبلی دے اوتے سب سپورٹ ہے. اے تساں دیکھ لو سو دے اوتے تساں اپنی ورکنگ شروع کرو اور انشاءاللہ نیکسٹ
जी मीटिंग थी सी असां इन ते अपने दोस्तों का एक डिस्कस करे सो कि केड़े दोस्त आए और केड़े दोस्तों को कंसीडर किया गया और इंशाल्लाह बड़ी बहुत जल्द एक वाज़ेह तब्दीली आनी तब्दीली को फायदा चाहूँ जी 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 माशाल्लाह जी। इस वक्त असा मौजूद हैं देहरादून बहावलपुर के साडे नाल दोस्त मौजूद हैं राणा अमजद नून साहब राणा अजमल नून साहब जेड़े के सुप्रीम काउंसिल दे सीनियर मेंबर भी हैं और नाल साडे इमरान चरण साहब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बहावलपुर मौजूद हैं अपने काफी जिन्होंने माशाल्लाह इतने कर बड़ा अच्छा पॉजिटिव वर्क रहना भी है बाकी सर ख्वाजा फेद साहब इमरान चनन साहब भी अपने इजहार क्रिश्चियन तासुरात दे नवा स्ट्रक्चर इन्हें किवें लगे और क्या प्लान है इन्हां दा। अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों माशाल्लाह सही राणा साहब तोड़ा जेड़ा नवा स्ट्रक्चर है तोड़ी जेड़ी नवी काविश असा सही हुण STB दा अमली कदम जेड़ा ना सियासत शुरू कर दिते क्योंकि ये जेड़ा ना हुण असा इन्हां को अमली तौर ते जेड़ा ना अपने लोगों को सियासत दे गिन के आंदे पे ते इन्हां को अहुदियां दे उत्ते भी नॉमिनेट करेंदे पे MNA MPA दे जेड़े साडे उम्मीदवार हैं उन्हां को नॉमिनेट करेंदे पे ते कोशिश करेंदे पे कि ये लोग जेड़े ना हुण एक्टिव थी वेन क्योंकि हुण फ्यूचर जेड़ा है ना STB दा ही है ते असा इको जेड़ा ना अगू गिन के बने ही दी तनाजर दे विच असे बहावलपुर गिन के आए हैं। अच्छा सॉरी जी मैं अस्सलाम वालेकुम जी मेरा नाम आमिर गुल खान है ते मैं STB दे विच ह्यूमन राइट्स कमीशन दा सदर हाँ ते असां हुण अमली तौर ते बहावलपुर दे विच जेड़ा है ना STB दे लोगों को नॉमिनेट करेंदे पे हैं ते उन्हां को हुण इंतखाबात दी तैयारी ते उंदे किते शुरुआत कर दी है अल्लाह दी मेहरबानी नाल ते अल्हम्दुलिल्लाह असा बड़े मशकूर हैं जेड़े लोग साडे नाल बड़ा कोऑपरेट करते पे बहावलपुर दे भी जनाब अमजद नून साहब इन्हां दी बड़ी मेहरबानी है कि ये सब फुल सपोर्ट करेंदे पे असा थैंकफुल हैं बहावलपुर दी आवाम दे भी लोगों दे भी कि उन्होंने सारे नाल जेड़ा बड़ा कोऑपरेट करते पे ते इंशाअल्लाह असा इन्हां दे जेड़ा ना उम्मीदां दे उत्ते पूरा उतरने दी कोशिश करेसु इंशाअल्लाह। थैंक यू सर। हेलो गाइस सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और पास में बेल के आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके मेरी अपडेट्स।